Wanzani wangu wa Jamalifu njoka hundunga live yenu timsalimuni. Sirengo wakati wano helejo tola barizi wakazi kaongo ensholaya nijitaraja mumbavi ahusu emwananyasi kao timu identifie yao harimwa video kao efanya leo omwiswani notimize video hani beshe ya message harma daraja ukaya tishilia message ikao hani beshe yayo ika muhimu ijeni mjibu harma daraja ukaya tishia message ikao huibe baada naishia message bila shaka arihonda majawabu harma daraja ukaya arijo urambulana zaidi kwezi hata kwezi amfikiri zenoweka onga sinizora nguvala hata vanu mananyasi hasani negosiatori kamongoni no wanadamu wakanambale harma daraja ukaya ukawasu ili daraja yofanya mirongozi kao uonese utungu ikaongore mawe mwananti wende ujuo ikaema katiala wala huka utaha nombro devi wende ujuo kaema katiala wala ulando unaijana ne jeunesse nde akahutongeza uwasuli daraja hari madaraja ukaya mru wa ujitolea urema lanzia henti leo ye aji depase harma daraja ukayangawe na aji ya daraja ya nromozinro aji ngoono tafauti ya nromozinro aji mwenyasi hasani ile negociateur keriwala titi ya foto tilo ikao amwisheleo oskuio rijihundu pari wadzima ilando usiku ya he conference de Bayer de Fou ya Hasumani yakaya omwezi wa Desembre amfikiri la 2019 amfikiri wala ukaya ikandele 2003 bahio timizinsi nsorangenda getsi zango masiwana bahiri kaharma zembanga wadzima ridenonse ima malfaiteur kao warenge wabaibwe masiwa harma daraja ukaya zo usikitisha zo udenza umbabanu emasiwa ya waswili ya wanrika wa Komori hamadasi wabidi wasikinie masiwa ritoka hombanga ni wadzima mwananyasi negociateur zilanrongoka zijabadilisha za mpireha hauziro na upeu na umani na utungu ngari kumileo ze douleur harma daraja huenda rijeronde daraja ze douleur zila riziva zulemba bahanu rizive harimwe baharakero afungu inshallah mungoni mweza nsikitisha au zanede samashi ne message mwanyasi anivesheo leo li daraja ukaya angalia ufanya video juzi banu video hiyo nombro de viahon wadunga wa Komori waswili salam tonto malana waswili daraja ikao kwatso mdungani wa Komori wakahumdungani walemewa ukakwatso mdungani wani unike majawabu mwanyasi negociateur oui so kweli wa Komori kwatso ridunga shanga muamini ukaya eni mkomori ujorenga wakati akanse shila malanzi ya he Komori wonde mkomori ukozo zaidi harma daraja ukaya kana ukubali harendwa lash na fami na wandu ikao warenge Komoriyo ngo hamando wabaya hatu wakati wakombe juu wakane mbuda wadore membasuzi wadufi juu kanipuleshe padesha nyamao risari la waharmwe karne hilo ukaye makatirlo nao yanu hata
wanazijana wakadwenda mbeju kawatinzwa zembeza mashuli mru mzengu jihundo nele juna ilo yabo havingili haniyo hata wana kwa tuenda mbeju abo ula wakati ngo badilio arma wakati mrajina ebenge ngamjoni wambie mwananyasi negociateur okaya ze nombre de vie uzida hiyo ikaya wewe izo ndezembio uzendao harima daraja yokaya ula ubinadamu wakaya wawanda na lila danzi wakaulira le danzi hilo liwasuli daraja husimamia humezeza sibirizo no utirele danzo wanansi waishia ezi uhundao nizoze famizi wahundao yo anfer hao shawira hao shasiwa njume karna ula sibiri ridomeza miguguma inu reuwaza roho zatu zehifa radze ntuno omahaze jaja mwananyasi negociateur wita hazevi taho wanadamu wataho wandu wado wadunga mimi mwajelia njaparo haba na mpartage ze video za hangu haram mine habanu wandu aili mru mzima hata mi uvehe message hangu ejo mwenterese haja eshilezo na bao kado mbili kado nzima yo problem ya mru shati na urema bo bangwe ni kiyama yokaya tionombi tsidaza njazirongowa sina urema bo bangwe ni kiyama yokaya tionombi tsizirema koti ala kulli hal vinge hiyo ni tofauti ya heda haririensho yin huzama ndoka dunia inu challenge wono hani mru yeula ombaba hanu yabona we maswila haya hahe ikajana hukawona itartibi yokaya ngamlwezi gobo zinu nizile hari madaraja yokaya zigobo zinu nione kanga mjoshinda nitaraji yokama udu njenle bambabanu wajungwa hari mara hana furaha leo hutawa ukaya na nrensi zila zigobo na kauzila hari maungwana nije nikaye hari mambabanu isi yokawa ungwa ndododosa ono umtuza nazi wafeleke nodiwaza yokaya balajana tika harma zigobo shezigobo hizo tika harma uhuri ono iyo problemu ya haho mwananyasi hasa negociateur ebenge ikaya wandu ndawe ongwatsa hao wanadamu mjebanu wajebanu wadola pizza wandu beyo ndejo interesse wandu wajewaone video za kufuru na wanadamu wajuja banu wamenase wandu sio henju metinde heli ranguba la hatabanu wallahi bila sharanti bande le danzi la hema siwa ile danzi la he kujandea we kujihundea we kujihidwa shonide ya shongu hangu handawe binge haila mrindrindo waka urindrinda hami yoka yewe wangu tika ujani ujibu yokaya mwana ama negociateur wi damkubali yokaya ranguba la hatabanu rimi vanu nswenda mbiyo yoka wanadamu wambengwa juon dunge japaro ambo kana mpartage video hangu video inu video je m'en fous amto izonzi onao harmo hayati wangu nizehensi ushahidi banu harma daraja maudu karilawa ezitendwa za hatu ne makaulu ya hatu yonde yajo hukumu heni mzima dasi mwananyasi negociateur ibinge tsahawa za nombre de vie wadodungwa na nduzu majana kuume nuhamba wakomarinda abo si usana siwahenjume izorambao ristehie makaulu ya hatu harma daraja ikaramba ngarijusa ulebelinu si usana rijusa lebwe ramba ngarijusa karja parongo kangarijusa ulebelinu mwananyasi negociateur siwahenjume warishi ya daraja ukaya lila bwe ramba rijusa oriliranti lijokuwaza mruwa vili no si henda zembio rijusa lebwe riduma na orijuse kwezi hata kwezi utarajamu ya boyo kaya ukaujaure danzila he mwana nyuho nande daraja ikao ngamjafishe ngamwendo harmwe konsula dele jumba le hamtsabala likendo uchuzi
lele jumba le hanswa bala liwasuli daraja ndi lidabe mwana mkomori lele jumba le hanswa bala likeke lisahirisha mwana mkomori ule harmwe diaspora shale hansi wa jumba lokali do pangaze kufuru neze me president ndao e diaspora aringa modobala na ejafisha mwana nyasi negotiator shukuru yo Mwenyezi Mungu aboyoka ya selonda wenga mjafishe mtu jafishe harma wanadamu marwahitwa mwana nyasi negotiator amshukuru Mwenyezi Mungu aboyoka riwasudi daraja ukaya njajalinye harima wanrika ongwa dhulumu le taifa lahatu ngo wadhulumu hokaya wabandaya au ngo wadhulumu hokaya wabenuha wanruanu wabenuha ngo wadhulumu le taifa lahatu evenge yone fierte hemzima dasi yokaya kene fierte haye ukale o ngo hisi yokaba ngari jafisheo harima daraja yokarike mongono wanadamu ajo ukoza nezi hundawe emananti ikawewe leo hufanya shua yokaya ujafishe kaba nungari jafisheo ujafishe hoso ni mawandu ukayangu wa dhulumu wa mananti yuengo hisika yonde fierte ya hao ungo hisika abuela lango si uho ngo joruku uwe hisi yokabala ujuenta leko mwa mdoni huambao mimi ojuenta leko mwa ekanga mjafishe hoso ni mawanama ikawa ukaya uzamba yabo ukaya dawe na Fahardin mwana mafahardin mwana maboltu kama tsango mdunga woni ngamjafisheo ngamshukurio abona jihunda harima mbanga yehelinu yokaya nikejumo kozi za yenti nikejumo kozi za mananti nikejumo kozi za owandu wenji watabi hao shanti remekoti wala watabi hao sidoji viwa na wanadamu watabi hao wala kuli hali kwezi hata kwezi hurudi hutekeleza mirongozi yokao ngamu amusaluye hokayangu ambokaya mwana mwanamchwa hao Fatima mzee Saidi tola hende hanja datilwa pirizo kabati mndu ikaongwa mbonda wala makandida swat heliwe wahamba ono yokaya nguji wasudisho daraja yokaya tohamba zanozenu zito ubakisha ndawe na Abdalla Abdu Hassan yonde natwiri ya hangu yonde kawaida ya hangu ngwajeli yao ninkae sharafu haukweli ya mwana mshwa hangu ngono ni dai yao mwananti ntohu mjua ni dai yao mwananti yatuparo niona ni dai yao mwananti ritona mahadisi ko ya johamba o irirao zenrazi za kifami wazima ekaunga mjoka banu nsibanu okaoinde mwana mshwa hangu ntohamba hizo okaoinde mwana mshwa hangu shanga mzambo sawa na bapale mikaji bapale nga mzambo sawa na Ahmed Abdalla Mohamed Zambi udhulumiwa ono evenge ikaleo sira baki banu ari aniliawe mananti yachawe harma udhulumifu Ahmed Agazo ya mwanama ikao mika mjinje parovira na nairand sha eni dabu ya haja ngami jumo wa niya ya haki Ahmed Agazo kaya yatodhulumu wa ena ila arifuja wala kulli hali evenge leo ikangore mokoti wanashohatu wende watomolwa manani ikangore mokoti zijiri daraja ya nziro ya wanadamu ikaongwa dhulumi wao sikwa jana riono daraja kaya mwanyasi grand notable hajimbaye swali hasi komo kaya mongo ni wanadamu arema okoti ka hajimbaye na rengo ya fungwa nijani hunde ndongo indini mi mwanadamu mwanama negotiator ndengeshwa bahashenu ni evoke mbabizi habari hizo njeni hunde ndongo indini mi mwanadamu ono ikao ngamnyeshina isa wana haji mbaye sawana Fatima mzee Saidi heli ya nshionai oso ni mwe komori hatu jana huka komori wende yabo hamba hurengwa shauna sheulila hurengwa ni waziri hurengwa ni ambariha ni mrumme hurengwa ni procureur de la republique hurengwa ni tsijindovi udiwaza kwa waworenge aeroport buwa haja zenzia waona wakati wakendama hame hutanazali huzamba wawe yokaya hakika enzi ya yongi yombi ya tumba mpaka
ewe bu mwanadamu tukaya wenda Komori ngojo ka uburari anzia ikao zenzia hizo yonde zenzia president si dictatori ngam nsuvumba dictatori hoi president fulani ono ikao yende urwari shazenzia urwari yao nda wena dictatori huo yonde nzia mzaza hangu ikare mwane no wade ngusomoro niende ya hunde dzihiro yatsingo uzivira yonde nzia hajimbaele yalo homasiwani yatsingovira yonde nzia mwana mshwangu Fatima ekahala wafunguni ngujwa mnungu yaone mzaza hatu yatsingovira yawala kuli hali ngojore mekoti yoka mwanadamu ya hundwa nimbi mwanadamu narengwa yafungwa baha oze hamba zambi kaonga zijiro yensi aboselonda ongo hisika yonde furaha wabidi uyeneze vala wewe kutujafishe sha eujafishe ndami soba huwa hasumani niko zaoneze mbi zihunda we mwanansi ramtana ramasihu rajua upepo rabaridi ala kuli hali Mananyasi Hassan le négociateur ukaundongoza haupole ukaundongoza haupole ukaundongoza ikao daraja hakika uonesa wende hata utanganya au binadamu wa kweli ukaonesa mahaba ukamnungu na mbeni unumji mzima sitsondra bidir domana sitsondra bidir do hunilia emijiomi ili wenja harma umani au leo ka umji emijiomi ili ihafilishiana ritundrie ninda mininda we ya wandu wajodo tina nkodo wadoti na nkuni hari madaraja yokaya emiji hatu nje harma mashaka itikele onga ritanganya ukayomi jimizima leo maudu rijeri hunde hena wandu ikao ngabo mwana mumbeni na mwana mumnungu wajo utanganya emagora harma umani ni jebanu ni tomemana ni omji wa mbena untomemana ni omji wa mnungu tsinde heli na rizingareo famiungo rizingareo binadamu ya hemi jihatu rijojwa hivi riando rienshi haundo Mananyasi négociateur ono yonde message yangu na kamuhimu ni jebanu ono makati na hishia unisikini ya obo mnyawe haruma daraja ukanga mjafishe ngamwendo haruma yende ni mramendi ye konsu ila selonda we ono nenda bala ne jafishe nenda bala ne rendaje ekabala bu Hasani makati wado bala mabido usi habo ambasadi ya Komori lopari wenda bala ukauka wese ukayilande de territoire ha wende bala wabeheze message zaho za kinanti bala ukaujafishe badi mintu jafishe minga muoneso utayarifu wangu heli loshi na nsimbushele toifala wangu kashinderi wane Mwenyezi Mungu nanive mvuna jitahidi no wakati yoshindari meri bambaze mabepare madhulumifu warenge Komori hatu itije dunia yokaya njwe ni kenti ni behanyo hangu unje nkenti ndani na itije dunia hiyo beshwanga mjihundo bu Hasani ngamihombanga ni wamiche beshwanga mjihundo kanga mihombanga ni wamiche mwana mashamwini fikirundo hobe hademandi yabo na balaye ketsudo kiri ni renge mruhar mweze live nsujua ono beshwanga mjihundo hombanga ni wamiche ngamjohima sina ulemewa ngamjobajini ngamjonesa heli njoshinda nidailie mwanansi Mananyasi Hassan le négociateur ebenge oui nombre de vie izoti za hangu zoza hanyu mdiwa mbena mpartage video mdiwa partage harma ze group kuja parona na nafanya video na ipartage ni harma group ya Mananyasi Boltole mze kuja paroni yona na ipartage mahala hundraje nyinyi wanyi de mrenga umziti habari za Komori ili habari za Komori warengeza video za hangu si wanju metsinde heli mi ufanya video yangu yo public ono njaitia ukayamde maami ejoka hanza jone zeno na hamba ngujojwa aje aone yoti prive kantina ndongo nizidzi hao so nweza habari ze ono ebenge tsahawa tsahoze nomro de vie datindasi tsahao owajafisheo ba inunde nazunde mwana hangu na mi usio wana ekanga inunga mhisoka bangarjafisheo nazundo wanahangu wadojafishe harma mbwana hamanda zinwe onesa utayarifu hao wawanienti udhulumifu sikarifa udhulumifu rike wandu wa ukweli na haki
ikale utaua uje usaidie udhulumifu au usaidie o utwana uo zabani mao shaka na utongeza redi waze makati rakaombanga ninda sinawe wakaufanya ukawa ukana force ukaunjia daraja ukaya vitesi wakaniyo Allah yalam leo ila retrograde ono 5e direct kutuka unjia 5e unjia 4e utorja 2e harma autoroute ula wa 5e direct uja 2e yo hangwa abo motoringo upasuo yondo mbaba hanu waswili heli waka retrograde de vitesse yao si wahenju mengarita hao mahala 6e na 7e ya hatu magari yatu yoenda hata 7e ono ngari waswili yo daraja yo kayari waswili harma daraja hiyo shakariti wangu ka retrograde na wa dhalimu embeberuye ikatili haka continue urendo wanansinai kwezi hata kwezi hiyo de message yangu na kamuhimu ni behe abo haupole nguna rinike khairi na ujamalifu Mwenyezi Mungu najalie wende daraja mwananyasi negotiateur welewe wakati wao wa usakrifie harima daraja ukaya ushemeze mwananti wende daraja weshele ukaya banunga we harima nzia ukaya ngwa ujafishe harima wanadamu baada ngwa mukanga jafisheo banungo ujafishe harima wanadamu kao dignite hao isa ngendao daraja nziro ala kulli hali ukaya si hombadu ukaya mrunandi nai on ya hisenro sharti je daraja ukaya ngase harmo droit chemin riwasul daraja ukaya rinji harma ndongo ikao ke jaladhimu inshallah bengi hata mpaka dawo timsalimuni salama sikamleha ku sheka muhimu ni bire yao keto kastekeleza makaulu vanikao makaulu yao ngao déplacer amtao sama ngujo jelio mbaba hanu mwanamsho hatu ya liyo le grand notable hajimba mbaba no liyo Mwenyezi Mungu ajalie arihunde daraja wakati nana nyipia ikaonganie amdhulumi wao ze haki za hanyo na mjue kaya hizo tindanye sine mdhulumi wao shaonda sipia nde ridhulumi wao ngarjoka wazima ridai haki ya kinansi arike wazima sabatar arike wazima arike wandu ikao ngarijo wonando inshallah. Assalamualaikum. Ça va bien tranquille? Ah bah alhamdulillah shukran. Arike wandu ikao ze famille ngarjo njilana harima mahabba na wanzane. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa shukran.